Diskussjoni pubblika dwar l-isfidi u l-opportunitajiet ta' tfal fl-immigrazzjoni kellha l-messaġġ li tfal kollha għandhom ikunu stmati b'dinjità. Fl-istess ħin bosta kelliema saħqu kif quddiem il-fenomenu tal-immigrazzjoni huma meħtieġa soluzzjonijiet globali. Id-diskussjoni organizzata mill-Partit Laburista u l-Partit Soċjalista Ewropew tmexxiet mill-Uffiċjal tal-Ugwaljanza tal-Partit Laburista Paula Kawki. Fiha ħadu sem membri tal-Parlament Ewropew, uffiċjali ta' aġenziji li jaħdmu ma' persuni vulnerabbli u għaqdiet mhux governattivi. What we are trying to build is to have more understanding because we are talking about human beings. Il-Viċi President tal-Grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, l-Europarlamentari Mirjam Dalli, teniet li jekk iridu nindirizzaw din l-isfida, iridu morru lilin minn politika ta' pajjiż kontra ieħor. Fl-istess ħin għamlet numru ta' proposti brabta ma' tfal fl-immigrazzjoni. Il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia tkellem dwar il-problema li ħafna jgħidu li huma minuri u ma jkunux u qal li l-awtoritajiet iridu jindirizzawha. Il-Ministru Farrugia tkellem kif pajjiżi li jkunu qed jieħdu sem fi proċessi ta' rilokazzjoni huma xettiċi li jrilokaw minuri. Qal li hu diżappuntat b'dan u jrid jara pajjiżi Ewropej juru aktar solidarjetà f'dan ir-rigward. Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti u Mary Pisani mill-Aġenzija l-Ħarsien ta' dawk li jkunu qed ifittxu l-ażil taw preżentazzjonijiet dettaljati dwar is-sem li tagħti Malta. Fissru wkoll il-mod kif pajjiżna jilqa' u jaħdem ma' tfal li jkunu għaddew mit-trawma tal-immigrazzjoni. Il-kelliema qarfu s-sem ta' Malta għalkemm saħqu fuq il-ħtieġa ta' politika fuq livell Ewropew u mhux sparpaljata fejn pajjiżi differenti adottaw politika differenti. Marilla Faber, id-Deputat Segretarju Ġenerali tal-PES, kellha kummenti ta' sodisfazzjon dwar il-laqat f'Malta. What we all believe, what is very, very important, is that there would be more solidarity in Europe. And this is really also the agenda of progressives in Europe, of the S&D group in the European Parliament, of the Party of European Socialists. Because we believe that countries like Malta cannot solve the problem for the entire European Union alone. Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Edward Zamit Lewis sostna li rridu niprovdu rispons komprensiv u spjega fid-dettall il-ħidma tad-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem. Il-Ministru tkellem ukoll dwar il-bżonn li l-immigranti jitalmu dwar il-kultura u l-valuri tal-pajjiż u temm jgħid kif huma diversi l-entitajiet li jagħmlu ħidma f'dan ir-rigward. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.